Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz so'rov talablari bo'yicha Malibu navlarini sizlarga tartib ko'rsatamiz. Nomeri yo'q. Derazalari qorong'ilatilgan. Yili 2017 2 объем turbo. Telefon nomerlari ko'rsatilgan, esi yo'q. Malibu avtounasi. Chevrolet Malibu. Qiziqqanlar chalib so'rasangizdar bo'ladi. Chevrolet Malibu aka. Eko'da turadi, tartib ko'rsatamiz hozir. Bu oq svetda ekan. Bularning esi yo'q tilakka qarshi. Nomerlerini ko'rsatib ketamiz. Bu 2017-yilgi 1.5 объем turbina ekan. Telefon nomeri. Qiziqqanlar baylanishib so'raysizlar. Buldagi Chevrolet Malibu 2016-yilgi 1.5 объем bahası 80 ming probeg ekan. Bahasin telefon nomeriga chalib so'raysizlar. Probegi 80 ming ekan. Chevrolet Malibu LTZ. Chevrolet Malibu свежий deydi, avtomat коробка 2017 1.5 объем. Oq svetda. Bunisi qora svetdagi Malibu. Chevrolet Malibu 2016-yil 1.5 объем deydi. Telefon nomerlari ko'rsatilgan. So'raymiz basin. Assalomu alaykum. Bahasi qancha ekan? 14,5 ming dollar. Probegingizcha? 185 ming yuribdir probega. Bu salondori ko'rsangizlar bo'ladi. 14.500 dollar. Malibu. Mana shunday Malibu. Bu yerda temna servis svetdagida turadi mana. Chevrolet Malibu buldagi. Bu esi yo'q biroq 2018-yilgi 1.5 объем 78 ming yuribdir probega. Telefon nomeri 550 menen 95 02 95. Qiziqqanlar chalamiz. Hurmatli do'stlar, bozorda Malibu ayvay ko'p. 2 объем turbina ekan bu Malibu LT deydi. Qora tusdagisi. 2016-yilgi 2 объем отличное состояние deydi. Свежий перегон. Telefon nomerini qiziqqanlar chalib ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Chevrolet Malibu свежий перегон ekan. Оформленияда bo'lgan emas. Bunda ko'rsangizlar bo'ladi. 2018-yilgi 1.5 объем turbina 42 ming kilometr yuribdir probega. Ақшасын so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bahasi qancha ekan? 13 ming dollar. 13 ming dollar ekan. Просто mashhur bo'lgan, оформление bo'lgan emas. Bu yerda daha bir Malibu turadi oq svetda. Chevrolet Malibu 2017-yilgi 1.5 объем turbo. Telefon nomerlari qiziqqanlar chalib ma'lumot olasizlar. Malibular negizinden hurmatli ko'ruvchilar navesning ostida bo'ladi. Sırtında hazır ekan, o'shundan qayradan navesning ostiga kiramiz.
Навестин алдындагы Малибулардын баасы менен таанышабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 2017 2 объем турбина, Корея. Telefon номери бар. Азыр Малибу тартып алайын. Баасын чалып сурайсыздар. ЛТЗ. Азыр айткандай, навестин астында Малибу өтө көп. Малибу ЛТЗ. Малибу 2018 жылкы 1.5 объем турбина. Полный комплектация дейт. 551 менен 28 телефон номерине чалып, толук маалымат алып, баасын сурасаңыздар болот. Ушундай базар, урматтуу көрөрмандар. Малибулар сиздерге дагы тартып көрсөтөбүз азыр. Темно-серый цветтеги Малибу. Chevrolet Malibu. Оформление болгон эмес окшойт. Свежий перегон дейт. 2018 жылкы 1.5 объем. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Баасын сурайбыз. Салам алейкум. Баасы канча экен? 15 000 доллар. Оформление болгон эмес. Растаможка болгон. Рахмат. 15 000 доллар дейт. Малибу Белый жемчуг 2017 жылкы 2 объем. Телефон номери 755 10 78 40. Телефон номери турат. Чалып сурасаңыздар болот. Салону. Урматтуу достор, Малибулардын баасы мына ушундай экен. Чалып, телефон номерлерине маалыматты алып, бааларын билсеңиздер болот. Малибу сурагандар үчүн биз колдон келишинче тартып бердик. Биз менен бирге болуңуздар, биздин каналга катталыңыздар.